So pag kuno tapos login. Matitso kami ng SSM kaya mapag-take ko. Sa oras 10 o'clock na bukas ang SM. Pagunting ako sa akon yan, Barbero. Kaya ikaw, bakal sa chinilas, no? Wala ko chinis. Saan dito sila sa una Oh, sa... wala mata ako, tingala ako makatol. Ayun na, hindi ako busog ko. Pinusog mo ah? Pinusog mo guro? Wala. Luha-luha lang na. Be? Be? Ang amon karon nga staycation sa Richmond, naka-plan out na. So, sa hapon, mga bata, swimming. Swim ka, ma'am. Ano tawag ka? Tapos, Kung hindi kita maan ka, para hell, hindi. kaya mo vlog siya. Nauya siya mag-swim. Sabi nila may bagis. Tapos ako ma-workout sa Richmond Gym courtesy of Michael Paculba. Paglabot ng gabi, manyapon kami sa festive walk parade. Stay sa ilang kanya. Sa festive walk parade kami makaon kay hindi kami sa Richmond kay kamahal-mahal ang ilang pagkaon. Poor lang kami. Maupod yun si nanay sa amon, mag-join siya. And talk it out like yeah. Gem City. Ay, hindi ka gani. Ha? Gusto mo sa SM? Punta, dito sa Bombay. Mawithdraw ta na dito. Why na? Ha? Wala. Okay, wait lang. Money makes the world go round. Show me the money, baby. Oh yeah. Yeah, living the rich life. Yeah. Pambayad utang. The card will remain with me. Yeah, my favorite place. Good morning, sir. Morning. Video lang ko. Barbero ko subong ah. Halika daw. Okay lang gupit ko. Gwapo na. Nice. Manyaga. Then mahimos. Then check in. Tanawan nyo kung sinong kapabeauty din sa... Dun dun dun! Beautiful! Gala! Lula! Gwapa! Gitsaya para sa birthday ba? Siyempre, beautician si... Di ba dahil ka hindi ka magpariban? Hindi na kinibante ni Bibi. Dahil na lang. Eh di, Nagpariban sa nang hindi si mo. telepon din. May bansasaw? Yeah. Niya eh. Ano naman tinulo? Nigel! Ipanulay, tara-tarain, takaan ko, sabad ah! Tara dyan, hindi sa kapabalaan na tayo dyan. Takan ka! Nakuha mo tayo picture? Why ka Pakita ko sa sa Hindi na, mga tao kung ano ka kasagad. Ubutsi mo da, sabad siyo. Kung gusto niyo mga beauty nga mga pagwapa, manicure, pedicure. Hindi na ko ikaw manicure ya, wala ko na manicure daan. At sige wala manicure Alay ka natin. kay kay Angel Bincel. Tag ko sa video. Yeah. Hashtag Beautician ng Bayan. Gagawa sa YouTube. Kita mo? Mas Lula, relax ya. Oh, ay siya nasakitan niya. Pinagarang mo. Yan na. Lalo nila daw. Daway ka naman buhok. Diyan ako mapakulong. Asa na din mag... Daway ka naman buhok. May mga pakulong-kulong. Do puro. Ito Do puro naman lang na bago lang makita ko ano. Ano to dali nga color?
Oo, daw blonde daw. Okay man ang first skin ng Angel ko. Ash blonde na ng ano na? Golden yellow light. Cordillera. Ano? Cordillera? Light golden yellow. Golden yellow. Choka. We're ready to go. You liar! Mm-hmm. Daddy, don't take the spotlight for yourself. Okay. So kids, I mean, si mami niyo tawagan na kay Mommy! Kasi ka na! and talk it up like yeah. It looks alright in the pictures. Getting caught after the trip though. Yeah. Na-video mo ko pa, wow! Higko ka na summer flip-flops. So, kay Manang muna. Flip-flops! Tawagan si mami. Mom! Si mami ya, dugay. Gina siya ya. Hambal mo! Tapos ka na! Wala ka pa kagwa. Eh, sa school ba lang? Dugay. Gina siya. Te, malakat na kami. Kamu na lang di bala sa Patimalaya. I fall apart with all my heart. That you could watch from your window. And we're off to This one, space. our staycation. Ano ng staycation? Staycation is the term used nga why ka man bala nag-travel, vacation, di ba nag-travel ka abroad, nag-vacation ka, no? Ang staycation niya, why ka nag-travel outside your location. Okay. I'll swim and eat french fries. We will eat, that's it. We will swim too, and we'll use gadgets and relax. We will sleep and in the hotel. Wait, remember ha? Patugol ka. And 3 plastics. That's a lot. 500 ng unleaded. Winter faces. Shout out kay Ma'am Jessica Brett, thank you liwat kay saylo mong incentive mo sa amon. Thank you girls kay Ma'am Jessica. Yes. Thank you, Mom Jess. Even though I don't know who you are. Supposedly iyan ni incentive subong amo na. You changed our lives. And talk it up like yeah. Are here! Stop it! So actually ang ato niya dili lang sa parking kita matulog. Oo, sorry amo na nga to. Okay, kids, are you ready to have fun? To have fun and sleep in the parking area? Sige na Now we are entering elevator. Let's go to the 5th floor. 50. Here it is. Here it is. Our room is 503. This is it. 503. Wow, this is beautiful. There's Here we go. Here we go. Daddy, I don't understand how you. It's some Just kind of. stop it, you know. Sorry. Damn. Just stop it. Daddy, why are you so reckless? Okay. Just like the Wow. Sunod naman.